Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaina. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Pretty Boy Gusti. Dito'y drama tayo, Doming. Mabali namin. Nay, kunak man no napan kan lakay, apay ay? Madamdaman to. Na, Ay, apo. apay, ada ka di sakit mau? Nakaununang matasin na ay mau. Adala ang pampanunuta. Bakit? Anyaman daytan. Ada ka di manan parikot iti barangay. Awan. Peaceful di barangay tayo. Unday tati kahit mo amamuan. Nupay ada dagiti isolated cases sa makuna. Dagiti makuna a domestic problem dagiti pumarangay wenno apati pamilya. Matlagayam. Anya nga rod ayat parikot mau. Manot taon tan sufeng. Ay, 69 kon, 65 mumutain. Kat saan ta nga umububeng. malapdam nga raw dayta. Mapantay amin dita. Iti dahitoy nga edad ta. Saan ta amay baga no manulangan nga alaw, lawas, bulan, kintawon nga agbyag ta. Na, Talaga ka di, apumusay ta. When numatay ta, di ta man lamapadasan mat nga awirin, kinubaan ti apo ko ta. dayta ti parikot mau. Dayta ti pampanunutam. Kumaba kay. So, Makitak pa'y mo't ati, guwapo nga apo ko, sakbay nga agurnos dagiti sakak. anya. Apalak launay, dagiti adapo ko na. Salang nga apo iti anak da. No di kat apo ko da ka dagiti apo da. Apo iti tumang ako na da. Ay na, anya nga rod ti maramidan tangay lakay. No saan makaipaay iti apo ko, ti anak ta ni Rosa. Ay, narigat gayam tag may sa ti anak na. Siguro no 2, 3, wenno 4, adalat tamot naadan iti anak kadakwada. Kat anya nga rod nga iti mabalinta, no isulaang mo ti impa iti apo kadata abo nga. Uy, nawan maaramidan ta. May saman ni Rosa. Anya nga rod. Ngam kuma, maipaayan data kumamut iti uray may siya nga apo. Dayta ti sentimiento ni tatangyaw. Sorry, nang. Anya nga ro ti mabalin mi no di kamadan iti anak. Ay, hunmoy, maawatan mi dayta. Ngam, siyempre,
Kalikaguman mimot kumaa makita ti agbalin nga apo ko may. Takas ko na ni tatang mo. Mapadasan mi kumamot ti gubba iti apo ko. Ulitak na nang. Sorry, no saan mi ana ipaay kan duming day takada kayo. Dagkal man dayat mi siguro. Naikari adi ka maadan iti anak. Ala, anya nga ron nga ino kasta. Tauray kasanot kadakkel ti ayat tayo. No talaga nga awan. Awan ti maaramidan tayo. Saan lang met nga isuda ti magagaran amadaan takmay ti anak. Uray data. Anya nga ron ti maaramidan ta no saan pa'y adimteng na ita. Naimbag lang no saan pa adimteng. Kasanon talaga nga awanan dumteng. Rosa. Marikrik nak mo ti marikrik nada. No anya ti marikrik nada ita. At dapay anak da mangipaay kumakadakwada iti apo. Dinakarkaron ton kadata. Ah, At addan nga awan namnamata maadaan iti apo ko. Tawan mo't anak ta amangipaay iti apo ko ta. Rosa. Iso nga itapay laang. Marikrik na akong ti marikrik nada. Ako ma, makita da kumapay ti apo ko ta. Sakbay amatay da. Amok nga da pamabalaw da kanyak. Ken day tapay siguro ti may sa arason. No apaya medyo adaylat ta tirik na da katuganga kanyak. Nangruna ni tata. Saan ko ida maipayan iti apo? No sabali siguro tinakiasawa ni Rosa. Amangan no saan lang nga may sawan nun at apo ko da. Ay. Anya nga ron nga ti marami itak. Anyat maramidan may kan Rosa no di ka madaan iti anak. Makatugtug lepak paikitin. Amang pampanunot iti da ito. Nagtuglepak. Nagtuglepak ka na lang. Lolo pogi ka nagnagan ko. Adto yung ti pinagata nyo, merinda tayo. Agyaman na ka, pretty boy gusting apaw. Saan kayo ang mapanidya opisina yo ije barangay? Madamdama ah. Sumuro tak, lolo. Ay, wala. Umay ka, timbag doon ni Dadim Duming. Apay, ada papanan nyo, lolo? Agudo nga, meeting mi kakapitanes. Ay, kunak naawan meeting nyo, tas sumuro tak ko ma. Intun maminsanen. O sige, ngarod, lolo. Kadkadwaam lang ni Dadim. Kadno makaturog, ringam. Puno gahayam, timbagayo, lolo. Imbagak nga. Ngari na kiti tuglop ni dadik. Ne. Apay ako namdi kasta pretty boy gusti apaw. Katulad lang ang maturog. Kasi di na minsan, nagilad lang iti sofa iti balay. Kalpasan ti pangal daw. Hindi ko agpukpukaw. Anya? Wen lolo, ipukpukaw na tinagan ko. Kunak ano ay ayaban nak. Angam gayam, nagtagtagayap ka no. Una yun. Nakita ba on? Diyos to ti kunakin ka. Iso adi mo tultuladan, Wayne. Wen lolo,
Muray mo ni dadim ditoy. Ngam san ka ngagsulsul pa nga? Wan lolo, good boy da ito eh. Naimbag man tanaranaan ka dito'y pretty boy gusti. Ha? Anya tinaramid mo kani ading kumaymay? No? Pinagsangit mo ka no ijay pagadaalan nyo. Basol na. Anya abasol na? Nay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Tapno di mo ulitin na. Apay pinisunak! Tapno di mo ulitin ti mangkabil kanya. Ipulong ka! Yagi pulong ka. Bastos ka! Sikatin mo na. Ipulong ka kanihinang ko! Hindi pulong kamot kan lulo ka, chairman. Kan kagawad pa ni dadik. Gaitakit namin ita. Anya tiga po na sinipat mulatan ni Guste Minda. Pinagsangit na kano ni ading ko apong saka. Anya? Anya pinasangit. Isutiin mo na anang sursurdo kanya. Diyak painik kan iti pagnakman na. Ay nada kayo kide. Aga-apa kayo. Amang ano da kayon tumat lang ti agiin naram kan aga-asawa. Ha? Masapo lang makasaritam ni Segundina nga inaday di aminda. Dumeng. Talagang agsasango kami di barangay. Ngam sa bali akagawad ti Mangurnos. Sana siya. Anya nga min tiga po na surduan dati anak mo ah. Mapanak di istor ni inasak ka. Tagdamagak na niya tinapasamak. Sige, tagluto ak matan. Saan mo tabasta ramidon ti anak patikas jay? Nawan inaramid na ngay munakin ko ana. Wan mat, saan mat nga apero ti anak ta? Sigun ngamin iti anak mo. Sinursurun da kano iti nagan tilakay, tinagan na Aguste, kan ti kinapandag na. Pakasaknaran da kumaaya. Anya nga ti mabalin, no basit ti anak ta? Apay kadi akas jay tinaipanagan kan kuana. Pretty boy Guste. Isumat ti kinid daw ni tatang, kas umo na. Kan amangan no kakaiso ng apo ko na. Bakit di Tasan Agustilo timpanagan na. Nandak mapan nakabalin na kat sa balit, kayat ko anagan na. Ang jak lang amin kayat ngagsakit ni nakam da kanya, no jak pabus uyan ni da. Isumat. Ang amita, parikaw. Daitan ti umda sa pangsursurduan da ken kuana. Saan aya nga anak ni Sigundi na daya iti mo na kinalive-in na iya Manila? Isumat ti sayang gusang edey. Ti kunayo kit de. Dagitay talo nga anak na. Talumat nga ama. Wan, kasta ti sayang gusang lakay. Di waw ay nakado nga ruda. Di kay makita Sabasabali tila nga dagiti ubing. Adda pa jay pirmi akulot ti buok na kan nakangis-ngisi. Ay, Wananang. Iso day jay ni Minda. Saan nga agpalin kanyak tay jay? No kasapulan niya agsasarita kami iji barangay. Kasta ti maaramid. Saan ko kaya takasta ti aramiden dakin ni Pretty Boy Guste? ay talaga Sa na mabalin kanyak dita. Nga irurumun dati gwapo. Nga imbala kanyak. Nga po ko. Okay. Kasta anak, saan mo nga ipalubos nga irurumanda kayo? Talaga nanang? An kayo pailupit-lupit kadagita at tao nga uray pa'y asino da? Iso nga rod akabot-bot ang dak ijay pagadalan mi nanang? Rumpang laang. Apay, gaputa kastoy laangan tibiyag tayo, kastalatan der aramidan da. Masapul nga agsasarita kami ijay barangay. Uray pa'y chairman ti lulo na ken kagawad ti amana. Sigundi na, umayap man. Ne, si kamot gayam manong pilaw.
Pareceive ko lang dito surat ni Chairman Gusteng. Anya da ito'y asurat. Nay, adda ka di pa naggusto ni Chairman Gusting kanya ta. Adda love letter na. Ay, sana love letter da ito, uy. Anya nga ron? Request for dialogue ka, no? Agsasarita kayo iji barangay hall Kadarosa. Rosa? Yap. Anya aga po ngagsasarita kami ijay. Ha? Ay, kung saan ko nga mo, ha? Adto yun paka-receive. Sumango at. Apay, gaputa anak ti barangay chairman. Mabuti nga ko na sumango. Inapudno na. Mapanak ko maijay. Tamangi datagak iti reklamo kontra iti apo ko da. Gaput inaramid na kadag iti duwang anak ko. Adto pirma mga roda na naawat mo. Iyag mo. Aha. Adtoy. Upiam ti Maysa. Sige, mapana ko na. Unagayam, ikuyog mo kano ti anak mong agnagan iti minda. Sige, Wan. Umay kami, Mang Pilaw. Tagdan na itod ka dakwada anotis. Masapul nga agparangda. Wan, masapul ang magupod ti kastang aramid day di asiguntina. No nabailan na dagiti daduma kinaapa na, ay, sanyag kam kamalay. Naano sak, ngamno pa kalukwanan, ay saan mo na mabalin ah? Nagayam pretty boy guste. Napanijenda nanang, So ya, mapan kano ijay kan apong naa ka nagnagan na. bilibak mo titi dadyang aubing. Kailiw na launa ni tatang. Amom lang aruden, ana asidag ni tatang kan kuana. Pasaray gatangan na nga miniti pantalon kas kadabado na. Iso kaya na ni tatang. Kakaiso na nga min anadaan da iti apo. Tadi da idin namnamaan nga ada apo da. Ay, naimbaglangan na. Tahan na addaan ta iti anak nga uray may maysa. Siguro, talaga akas ta. Tag may saakmot nga anak. Ken, ag may maysa akmat. Wanan niya. Amangan minton mga asawa ni Pretty Boy Gustik at may santumot ti anak da. Hoy, Gusti! Ha? Minda? Apay? Aday bagam? Pandak! Porkad! Ne, anya kumayda. Anyat problemam. Kaya't munsama ng timaara ko pa. Be! Paibalod kaga po iti naramid mo kada kami kaniading ko. Apay, kasta kalakana ay ati mang paibalo iti tao. Kunan ni Uncle Padtok akagawad. Harassment kano tinaramid mo. Mabuti nga kaya mo titidayta. Pangas! Angam, saan na ba lilangan na pandakak ta dadadik? Ngam si kangay. Anya siya! Ada nang ibaga kanya kabastarda ka kano. Anya ti kunam? Anya bastarda? Isumot di bagbagada. Bastarda ka no. Dagiawan tatang na. Kat, anya kumaita? Ah? Iso saan ka ngagsasaw iti saan nga no. Tapno saan ka mabalsan. Bastarda. Nagadukat asa uman! Ay, anay ko. Tingiwat ko. Gunggunam! Ay, agdaran tingiwat ko. Oh my God! Bastas! Bastas ka! Gugo ng mata! Bastarda! Diyos ko, dumeng! Ay, Pero sa... Nagdardara at ngiwat ni Pretty Boy Guste. Apay anak, anyat napasamakin ka. Naidugmam ka. sinipat ka no ni Minda nga anak ni Sugundina. Ay, sana mabalin na ito yan. Ay, dumeng, agparbang ka kumang.
Total ka tagsasarita tayo. Sige nga ron. Anya nga may, hindi napasama ka nak. Sana bali, daddy, mami. Nakabalasak mo titiday di abastarda. Anya? Anya tinaramid mo, anak? Inarakop kang binisong ko ah. Anya? Siya, ti barangay chairman. Ken kabalay ko ti masiknan. Iso nga ited ko, iti umuna akagawad ti floor, ta iso ti mang solbar, iti daytoy, aparikot yaw. Awan kumamat kat dahi ti aparikot no saan aga po dita bastos nga anak yo. Agasam dahi ta. Namindwa nga inarakop kan binisong na ti anak ko. Gaputa ti anak mo, bastarda, ti mo na anang sipat kan ko, ana. Idi may kadwa, uray la nagdara ti bibig na. Gapo ta imbaga na abastarda ti anak ko. Pudno mata! Abe, masurun ka! Kan naglay nga mang sordo dagiti anak mo. Gamno iso dati masurdo, basta latan sumipat da. Awan kat sursuro ta anak. Ay, dagiti anak mo, tawan sursuro na! Sige, sige! Agsuo ka, pita siwakag taka ka, pita! Aramita! Sige, doon na! Sige! Rosa ka malaon. Nagmastos ka na talaga, Segundina. At da ka ba itisangwanan dagiti barangay officials? Uray pa'y presidente, bakit sa puwing? No pa kaminusan ti karbangan kan dignidan me. Oh, di ka nagbabain! Awan pa nagdaydayaw mo, iso nga'y mala dagiti anak mo, awan sursuro na! Saan nyo nga paan ni nanang ko? Ay, sumangkaw tro ka mata babae! Sige, pagam ti anak ko, tamakita. Aglablabas ka na, Segundina! Agaw na. Imbata mo ni nanang! Kadubain mo, bang! Sumagdang kayo, sardang! Ay, umay ka si Gundina, umay ka! Ipatam ni Rosa! Wag! Ay, Gustay! Ito lang ni Segundina! Gustay! Unin! Iba na nga rakupag! Iwan na niya! Salbag na yan! Uray kay laki din na ya. Kaskala. Ha? Ay, yan. Ay, masak manan tinaturog. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.